Bite nizere ko muri amahoro. Amababa y'Imana akomeze aganze kuri mwe. Turasuhuje cyane aho muherereye mwese. Twe turi amahoro, tumeze neza hano nta kibazo. Turashimira abantu bakomeje kutwereka urukundo. Ni ukuri turabashimiye cyane. Abantu bakomeje kudukora subscribe, comment, turimo kubabona. Ni ukuri muri ntwara. Duciye bugufi ku bwanyu. Tunasaba n'abatarakora subscribe please mudukandire kabisa kugira ngo dukomeze tuzamuke natwe dukomeze tubazanire inkuru nziza hano ziryoshe. Hano ni mu Kirambi ngo twakise ngo ni Icyarawige. Hano tuhigira ibintu byinshi kubijanye n'ibyo tuguma kubona hano hanze. Uyu munsi rero twaje kuganira ku bayumbe. Aho usanga abayumbe b'iki gihe si bose hariho abayumbe ba nyabo, hakaba n'abandi batari abanyabo. Abatari abanyabo rero nibo twaje kwigisha. Twaje kubigisha bagende baba abayumbe ba nyabo, abandi ibintu zo kuzoza babisha abandi. Ndabaheza urugero ariko simvuga izina ry'umuntu. Hari umunsi umwe twari mu gitaramo hantu amaze dukubita nyine gisirimba. Dukubita igisirimba kabisa ngo papa kujya bazababwira ntubizi se nawe urabizi. Wewe uraho nawe uraho urabizi. Ukundo zo tuzina. No turabyina. Umuhungu umwe yamahaguruka. Rero so umuhungu ni umugabo nyine ufite n'uruhara. Urumva ngo atari umuhungu, uwo ni umugabo. Arahaguruka aravuga ngo kubera ngo ukuntu ngo abantu bamfashije ngo ni bangahe, 2 bari barenga 10 na ngo umuntu wese ngo avuge icyo akeneye kumwa ngo niyamara protocol aje kukizana. Nawe urabizi abahungu bakwisigisimba akanyota akaba ari kose nk'iyo ariko avuga nyine icyo ashaka. Arabari ko avuga amazi, abandi za fiya, abandi na za zindi bazakunda kunywa ngo ni za energy drink kubera ukuntu baba barusha babyina bagakenera kunywa ka energy kugira ngo bagarure imbaraga. Aka energy nyine n'akabayumbe niko kayoga kabayumbe nyine. Nuko no cyagisirimba nyine baragikubita kandi baragikubita umuriro ngo pa kera bazanye ibyo ngibyo bari bato. Nuko hano hanze hari abayumbe benshi mu ikanisa yabayeho kubera igisirimba. Nta muriro mu rusengero, nta bayumbe. Abenshi ntabwo mvuze ngo ni bose, abenshi babaho n'abambe b'umuriro. Iyo nta muriro nta buyumbe. Iyo nta senti bamwe mu bayumbe, bamwe mu bigira abayumbe ntitubabona. No turasohoka turaguma hano muri no kanisa umuriro wagiye abigende gutese. Umesikia brother? Turavuga ati hakuna haja tukaeka hapa. Hama hakonja nyine namwe murabizi umuriro wagiye. Kuduhita dusohoka. Wa mutipe amasohoka. Nuko amara gusohoka no protocol aramusohoka inyuma niko yaramuzi. Amusohoka inyuma nawe se ko ugenda kandi wasize utanze ibinywaji twazanye ugiye gututabyishuye. Ni nkaho protocol ari ni nkaho ari impamvu yamukurikiye yabonye byenda sibyo byari ijya mbere by the way. Ntabwo ryo byari ijya mbere uwo mutipa bikora.
aravuga ati siko wagenda utazanye amafaranga ngo twishure biriya bintu watumije. Wa mutipe aramubwira ngo genda ngukore mu muzawe ngo je ngo ndaza kuyakohereza, ukore muzawe ngo wishure ngo je ndaza kuyakohereza. Wa protocol aramubwira ati kore mu yanjura yanohereza ko ufite telefone hano ngahereka ngweze nimero yashireho. Cyo ni ikibazo gito yanjewe ndagenda nje kuyamu takiwa we ngo wewe ukore mu yawe ngo ndayishura. Aramubwira ati ibyo bintu ntimukaze mubikora. Kandi uwo mutipe naza kubona video zenda azi uko munsi ntabwo ari byabaye ejo bundi, ntabwo ari ejo bundi, ntabwo ari ejo bundi, ariko azibuka kubera ko twari turi kumwe naranamubwiye nawe ati ibi bintu ariko nyamara ibintu ukoze ntabwo ari byo. Ubwiye umwana w'umukobwa ngo nagenda afata ibintu ariya ngo aheza abayumbe, none umuriro uragiye urasohotse uragiye utishuye. Ibyo bintu ntabwo ari byo kwiye. Nuko wa mutipe yamazinga y'amazinga nyine wa mukobwa ruhara muto, wa mukobwa aragenda, ariko agenda babaye kandi agenda amubwira ati ibi bintu ntabwo ari byo, ntimukabe mu gisirimatike kibashusha nimara mutangiye gutanga ibintu mudafite. Ibintu ntabwo ari byo. Iki ni ikibazo rero dutayemo. Uvuga ngo amafaranga nitwe tuyakoresha, nitwe tuyishura kubera amarangamutima wagize y'igisirimba utangira gutanga ibyo udafite, none urasohotse kuratoroka ukagenda utishuye. Nuko wa mutipe yamagenda nyine aragenda, kandi ni umuyumbe ngo ni umuyumbe n'ingigwa muyumbe se umuyumbe ukora icyo kintu aza byina hano mu bitaramo yarasaza ahangaha ngo ni umuyumbe, ariko nje kubera icyo kintu nyine yakoze uwo munsi twari turi kumwe nta nubwo nyine ngimuha agaciro. Ariko si n'uwo wenyine, hari abatipe benshi hano usanga ari abayumbe gusa ku gisirimba, yashika hano hanze ibintu iyo avuga ibintu wumva amagambo havuga ukibaza uyu mutipe aya magambo havuga gutya, uyu ni wa wundi se tubona, uyu ni wa wundi ababyeyi benshi batangaho urugero babwira abana babo ngo ntuzubona umwana wa runaka ngo ukuntu azabyina, ngo ntuzubona umwana wa runaka ngo ukuntu ari umuyumbe. Babyeyi ni abayumbe hariya kuri Butare, ariko hano hanze ntabwo twaje guca imanza, n'inama gusa turadutanga. Rero aba batipe barahangaha nyabona mugende muzabe abayumbe mube n'abayumbe hanze, kuriya muza musirimba hariya nimushika hanze, ariko muzoza mwitwara, mukaza mwitwara nabi ngo nuko mwavuye imbere ya rutare. Kandi murabizi turaziranye twese hano, turaziranye hano, murabizi hari abatipe benshi tubana hano hanze mu buzima bwo hanze. Iyo turi gushakisha tugenda twiruka, urabizi bya bintu ugenda uvuga singushira hano, ariko ntabwo ngushira kuri mutandao, ariko ndakohereza link utegere kandi mugende mureke imico mibi mugaragaza hanze, kandi mwikanisa abantu babemera ngo muri abayumbe. Rero inama twaje guheza abayumbe benshi, ntabwo ari bose, hari abayumbe ba nyabo, abayumbe ba nyabo, kandi tubwiraga ngo iyi ngiyi ngo ni gupfa kuvuga gusa, apana, hari ibintu muri mu gukora hanze bikadutangaza cyane. Every day people juggle so many different tools just to get work done. A simple rero kabisa abayumbe mugende mwiyubahe, mugende mwiyubahishe hano hanze, kugira ngo n'abari hanze n'abataraza mu nzu y'Imana babone muberera imbuto nziza, bavuga ati
nyamara naje nova muri ibi ngibi nkaza mu ikanisa, ariko nugenda mu ikanisa ukabyina mu ikanisa tukabona uri umuyumbe, tukabona uri umwana mwiza, ariko washika hano hanze twaza twumva amagambo kuva mu kanwa, cyangwa se twareba ibyo ukora tukabona tibihuye n'ibyo ukora mu ikanisa, biragoye kuvuga ngo uzasange abari hanze bagukurikiye, bazavuga ati abo kuba nkora runaka ahubwo no kwigumira hano hanze, kubera ko ababona imbuto nyine umwerera atari so. Rero reka dusoreze hano ikiganiro cyacu, ariko bazavuga ngo habwirwa benshi ariko hakumva bene ibyo. Bene byo ko barabyumva, mugende mwiyubahisha hano hanze kugira ngo n'abari hanze baze babasanga mu ikanisa. Mwerere abatarakizwa imbuto nziza kugira ngo baze mu itorero. Reka dusoreze aha ngaha, turashimira ni ukuri abantu bamaze kudukora subscribe, ni ukuri comment turimo kubabona, turabashimiye cyane, mwarakoze muri ntwari, n'abatarayikora mugenda mukomeze mudukandire kugira ngo dukomeze tuzamuke, kandi hano tubafite ibintu byiza cyane, turi kumwe namwe, nahejo, bye bye.